Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay na, nabartek ka manan, Johnny Apok. Ala, sumrekan. Ay unay kan aya, narabian ka manan. Kakay! Di mon riingen ti babaunen, ta nakaturugan. Kakay! Umayan, Sir Junay! Mapitlaan! Darazam! Tay katam ti sapatos ko! Ay unay kan aya, tapat ti sapatos mo, di mo kabaalan nga ikatan, Apok. Adda babaw nan lula! Anyat serbina masisulwan no di naramidan ti trabaho na! Ikatan kong ti sapatos mo, sir! Darazam! Uwan, sir! Kakay! Kakay! Mabisina kon! Ayan ti kanak! Mapitlaan, Sir Junay! Darasam mo ta! Nakabaybayag ka! Makapasuron ka mo ta babaw nan! Mabitan, sir! Johnny, Apok, anyaman ti pagungong tamon aya. Dayta babaw na! Nagginag nga gungunay! Makapasuron! Mabisinak una yan! Ay na, dakkel kan Johnny. Saan kan nga ubing amasapul ayawat amin akasapulam. Ingka agauti ka nam, taada aramidan ni kakay. Ay sana mabalin lula! Anyat serbiti babaw ng tayo ngay! No di nakpagserbyan! Dakkel kan, Apok. Kabaalamon ti agao iti kanam. Saan amasapul ayawat amin at taraon mo. Adda nga rod ti babaw ng lula! Adtuyan ti kanam, Sir Junay. Pasensyakan adda ngamin inaramid ko itay. No kasta matla di mo mainto narandag iti trabaho. Sukatan ka na babaw nan. Ibagak ka na mamakan pa pa. Ha? Ay, sana, Sir Junay. Masik ako makanyak. Kasapulak ti trabaho, sir. Nanaipang. Pangasiyo ta sandak nga ikatan. Wen, di ka madanagan. Tasyak ti makisarita kada sir ken mamaw. Nagrabaw mo't arason ti pangikatan ti apo kuking ka. Agyaman nagtamaawatan dak nana. Narigat ngamin ti sumrek iti trabaho. Wen, maawatan ka. Di ka madanagan. Saan da ka abasta ikaten. Siyak ti makaamuking ka. Anya? Diyo kaya't amay kat ti babaw nan, mama? Saan, iho? Nasingpat mo't ni kakay Nasingpat? Ngam nagginad mo't nga ron nga gungunay, mama? Di mo ngamin pagsasarunwan ti iparamid mo kan kuana Jack kaya't ti kinaginad na, mama? Basta di mo papanawan, takasimat, Johnny. No kasta nga rod, mangalak iti may sapay ababaw nan, mama? Anya? Tapno dua ti babaw nan dito'y balay, mama? Kat inalukoy mo kumati anak ta ituloy na ti panagadal na, garda. Ay, kanayon kumot nga ibagaday takan ko, ana. Nga masadot ka noon nga agiskwela. Anya? Ay, oray siyak. Tunggal awagak kat bagbagaak. Kasta ti isungbat na kanyak. Kakaiso na nga anak ta ni Juni. Ay, kasano nga ta maalukoy ta nga agiskwela di anak ta. Saan ta amauma amang bagbagaken kwa na, garda? Isu amasapol akanayunan ta ti mangawag iti anak ta. Malo, tinagan ko. Kakay mo tinagan ko, malo. Nabayag kan ababaonan ditoy? Upat atawanan, malo. Kasta ka di? Kumusta mat dagiti amo tangay, kakay? Nasingpad damat la ka di? Nasingpad ti bakit? Ni Nana Ipang. Ni Sir Johnny tanda supsuplado na. Kan
Grabe, ti kinasadot na. Mayawat amin akasapulan na. Anya? Adday di abroad dagiti dadakkel na. Agmaymay sa nga anak ni Sir Juney, malo. Kasta gayam. Ala, umay ka. Tagtrabahutan, malo. Apa namanen, apo. Maburingak dito'y balay, Lola. Mapanak iti ayan dagiti babarkadak. Agiskwela ka ngamin Tapno saan ka maburyong, apo. Makarengreng kayo, Lola. Basta agsaw kayo, dayta ti bagbagayo. Ibagak lang arudan na jak kayat tagiskwela. Jak kayat! May mayat patlaeng no makaadal ka. Saan na masapol? Tado ti kwarta da mamakan pa pa, Lola. Binulan ngagpawid da ko naman. Kat left and right ti babaw nandito balay. Anya pa ti sa pulag ngay. Agbiagak nga oray sana nga giskwela, Lola. May mayat matlaeng no ada-adal mo. Agiskwela kakide. Makauma day tangay bagbagayo. Sige, mapanakon. Ngamnay, di ka manen agbartek, apok. Mabartek ka manen nga agmaneho. Di kay madanagan, Lola. Kabailak latat agmaneho nga oray na bartekak. Expert to ya po kayo. Sige, inakon, Lola. Kakay, barbaro manan jay kotse ni Sir Johnny Wen, kasta ni Sir Juney. Agsusukat dagiti lugan na. Wen nga rod, numaumaan na tilugan na, ilako na tinalaka. Santo gumatang manan iti sa bali. Kasta talaga ti aramid na, malaw. Sa bagay, bak nang damat kit di Wen, barayo boy at talaga ni Sir Juney. Madlaw nga spoiled kada mamakan papanan niya. Wen nga raw, agmaymay sa ngamin nga anak. Amin akayat na, maipaay. Apaan na ada mamakan papana no di da itad ti kayat na. Spoiled talaga, kakay. Wen nga raw, malo. Garda, maditerik nak. Kasla maulawak. Kun nasakit titil-til ko. Ay kat agtumar na iti agas mo. Nalipatak nga rod tinagtumar iti dua nga aldaw. Anya, sige, aginana ka. Aglangan ka pa'y laang iti trabahom ita, Hilario. Sige, ag-enjoy tayo, kakadwa. Siyak ti taya. Ado ti kwartak. Sino mo da ito'y adisturbo aya? Hello? Junie, awanan ni Papa. Anyat kayat yung asawan. Natayan ni Papa. Naatake. Anya? Ania ti flano ita na itamunan ti asawam, anak ko. Ay, saan akong agsubli siya abroad, nanang. Katuan agnegosyo ka lang ngayon dito. Awampay ganas kong agtrabaho. Pampanunutag pa'y laang tinapasama kiti asawa. Di ka unay agpampanunot. Taamangan no maapektaran ti salunat mo. Kalaat nga binti papatay ti asawak, nanang. Di ka unay agpampanunot. Tapno saan ka nga ma-stress. Kasano tayo nga roden? No saan kayo nga abroad, mama? Agnegosyo ta, anak ko. Tulungan nak nga agnegosyo. Anya? Ay, saan ko alin niya dayta, mama? Anya? Da kayo latan Saan abali ka da kayo? Tanairuam kayong agtrabaho? Siyak ngay. Ay, awanan ni papam, iho. Agiskwela ka, tapno di kanto agrikat. Agrigat? Apay, ipalubos yung arod nga agrigat ak nga anak yo?
Ado ti kwarta yo, mama. Ado ti ornong yo. Mapukaw ti kwarta, anak ko. Ngam ti adal kat saan. Uray agadalak. No sa anak tumot lang maawat iti trabaho. Awan serbina. Iso asaanan dahi tayo eskwela, mama. Kumusta ngay, ti pa nag-check up mo, anak ko? Ay na. Ado tinaduktalan da sakit ko na anang. Aniya? Isumot la saan nga gimimbag ti uyak ko. Taadumot kaya mantikim pa ta sakit kanyak. Kat agpaagas ka, anak ko. Masapul ang maoperaak. Tada nakita na abukol iti tiyan ko. Aniya? Sana na matuloy ti plano ka pa nagnegosyo. Una ampay nga asikaswan ti salon at mo, anak ko. Kwartayo man, mama. Awan kwartak, anak ko. Inggatang ko iti agas ko. Anyamot ten. Agas yung ti papapanan ti kwarta. Pasensya kan, anak ko. Adumot ngaminan ti marikrik na ak. Kanakapsutak. Anak, agsingsingput ka kuman, tabakot ako. Awanan na di lolam. Abangan no iti mabit. Matayak matan. Hey, awanan ti kwarta. Kasano da ito yun ngay? Ilakok nga rin ti lugan ko. Anya. Mapagtitak na awan maigamak a kwarta, mama. No apay mo't ngamin, nagsakit kayo Naabak iti sugal ti naglakwak iti lugan ko. Sir Juni, nasaya at tadakan. Oy, si kaababaw nin. Pautangan naman iti kwartam. Amok nga do turnong mo. Sir, ni mamam, intaray ni kaka iti ospital. Apay? Marigatan nga aganges, ken naulaw. Mama, apay pinanawan nakmutan. Asino pa itan ti kadkaduag? Kasanuag pa'y itan, mama! Umakar tayo ti pagnaudan. Tainla ko kunto'y balay. Ha? Pag naadan tayo ngayon, sir? Agabang tayo. Sayang ti balayo ano inlakom gaya man, sir. Kapilitan na. Tapno adda igatang ko iti kanan tayo. Ket tapno adda pang swildok kada kayo. Ha? Ala, rugyan yun taging pake. Tasabalin takin kukwa dito'y balay. Sir Johnny, agsweldo ako man. Uray siyak, Sir Juni. Agsweldo ako man. Tatalo a bulan na di mo inted ti sweldo me. Ay, pasensya kayo na. Awan na talaga ti kwartak. Naibusen ti naglakwak iti balay me. Naibusen ti ornong ko. Kasano nga rodan ngay, sir? Agpakada akon ta sumapulak iti sa bali at trabaho. Uray siyak, Sir Juni. Anya? Panawan dakon? Kasapulan mi ngamin ti kwarta, sir. Ay. Iso a pasensyakan Wen, sir. Ura itad mo to ti sweldo mi inton adan kwartam. Kasano day tangay, baraok? Manunabulan na di ka nagbayad iti abang mau. Awan pa'y ngamin na talaga, Tata Aldo. Ay, agpinasinsya talaga, baraok. Ngam pumanaw ka nga rudan. Taday, adaw ti maalak nga agabang dita. Ha? Lading itak, baraok Ngam sumapul ka lang, niti sa balya pag nadam. Taday,
Di kamot makabayad ni Abang Mau. Pasensya kan. Adto'y tibayad ko. Manong. Sige, sir. Dito'y ti probinsya Dalulak. Sapay ko ma. Tamaas yan dagiti ikit ken ulitag ko kanyak. Kit umanugot da makipagnaedak kadakwada. Ano Sam, ti trabaho dito'y probinsya. Tatalaga narigat. Narigat dagtalon, barok. Uwanante. Ikarigatak. Tinapatag. At dapag naedak. Sapay saan ka nairwam itirigat, kaanakan. Narigat ti biyag ditoy. Makipurdiya ka, tapno ada kwartam. Uwanante. Ikarigatak. Masapol amalpas ko ti parparaspasak. Takababay. Nubasit lang maparaspasak. Ay, di bagik iti kastoy mapadpadasak ita. Malagip ko na mama ken papa. Kastamot ni Lola. Malagip ko. Kanayon nga ibagada kanyak idi. Nga agadalak. Diyos ko, pakawanan na kuma. Kadawag, ti panarabay mo kanyak. Di na kumabaybayan. Ti babawi, adda akanayon, iti udi. Ngam na dapay gundaway mo amang ilintag iti nagbiddutam, aramidam. Kat ti Diyos ti pagkamangam, kat sigurado adi nakabaybayan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti sabali manen, apakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.